Kyiriabosom. One say abosom baby that I say akwa ko ono mo ye ba. Kyiriabosom ye comfort, ye bosom ye comfort. Maybe so ye comfort so obo a. Say maybe so because say o share no stadium say obo. Yeah, one comfort. Okopata wo a trick or trick a man for. Once or stand there for a year when we knew. And I told them scanner was saying, so I said, heavy in you. Because they should be able to go to a heavy in you. For us, when you say, I ran out here, we catch no say, let's say, I are sending Ghana. There's a happy, I are sending. And I'm for spiritual and have us say, we are here, or better than 10. Akabashonko enkoma wa wo hwe mesabre ewo tuma GHS so na ene dia me ne wo ekasai ede ye papa Kyiriabosom wa babontin dintin bia ba betu edwa wo kyiremu ese asori a wo bekwa ye be preach about heaven and hell no sa asori no jaiko eni kwan se oye Kristoni wo bekọ sa asori dintin na wo kasa ensem no say heaven and hell bia eni wonu asofo no wo mo preach sa ensem ni enyina no eye story book bi o wo makin kan a chese no ne ye Bible atesem o mo te ya o ma choro no e na wo mo kenkan e na wo mo de kire maganafo ehunu sa na se Kristofo ehunu se heaven and hell ho na ebisa eni ho no de ne kire mo atudwa na busua wa biebie enoma dodo na enisu yenkotie ne nsem no emfamra ye ba ya do ensem no mo esuko ma ya sofo na toro na ede tu ya dwene mu na ai ene ye de enim se ya ka enkom da enkom se o hye hwan o hye to Israel ma kitu abi kuro bi so ye ketekete tama ye fense Moses kokko Israel for no ne nkura hodo ho ne nyame no operate ho no operate eso be Moses free onante ye Israel for kokko yi won do ho no omo konka nkuro bibiri eno mo dia kon that time ne nyame operate ho no ye adwuma nipa krabi ko yi won ho na sesem de to kire sana sima to kire no ne Bible ene ye hwiem ye kenka na de bi ti adwuna na te wan ne ya brabo ayi pinso ene ne ye de hye ntime ka che Ghana for skofi munim anopa me bai masema me ka che Ghana for ne se asofo na ye be ko hell ye be ko heaven no omo nko soro bi omunya akọ ti listen to me hell Sofo preaching heaven and hell me bi anko na so heaven and hell bi ani soro ba bia asasi su ati obedu heaven kofi na tie condition mu o papa wadwen a okura wo ene tema odo a wo mani penti enenne unyame ayo de waye we se hwe we de skin wo ka so oti aburuchiri oti ase because wo adwen papa nipa boni ni sabre wo te baby ne hu nyina tutu akuru oti ase ne bu senjem no nam no wo so to heaven mu hwe me baye mu kama ya kira hwe kala wo so hwe kala muti te ko di mu firi amsa ko traka papam ne mo da mo no makọ aba mo nya duan papa di o ta se enye bibia se mo nya mo ho eye pie ko di enti is there your heaven heaven mo na ti kwamna sa what do heaven dada me de minni echinye se me wa heaven minni echinye so it's an about to be no more mini hell sir at least me say mini hell just more heaven very good heaven and it just like how they heaven and hell hey uja fosuni kofi de tian say se nyame ya wadom na odidi men na sori na akoba na hoto na obonsam timi nya ho kwa o ma ho kwa ma bonsam timi sel wo na be ma ho kwa ma bonsam timi abo akwa enti Ghana ene America heaven and heaven heaven and hell me hu say ye heaven de ye won na ti heaven tim e wo Ghana ha wo mo so ti o mo hell tim atum say ye ya dwuni yi a ye betima transi jojo a boni bi nkan o ti ase ye ya dwuni bi ne nante akwan so yi a wo betima transi obiti America memu enso wote bonsam jim oti ase obi so ti Ghana ha what in heaven because oti we onu obi nkokon onu obi nkonka obi asem osore a odin ba odidi no asore no okọ no ba bi no oba nyame bo na ewu a ne nyame beje okra na waje onye so ba reject akoba bi atra enti nkofo na omo madwen se na Yesu Kristo na Yesu sese bebia Yesu osise mbe ho se contain akiso fonko fankotrem Yesu ada no contractor ebi ni ba bia ye nyina ye ntia se pekopese obra papa ene betima me dia kwanim kofi oye na msumi ya
yɛbɛkɔ anim Marvin. na ebusuan sɛ deɛ mo amode maso ekokote no hu me sɛ nipa wotena faako na ne wonya waduane papa bi na wonya wo car papa bi na wodan papa bi na ne wodam a ɛno ana wo heaven no ai enti wo bi nso timite ewiase mu ne hu nkuro nyina nkuro tutu no ɔno nso so ne hell mu ɛna wo no enti ni hell bia ada anyam bia nyankopɔn ɔyɛ contractor na yakase an wo kwakwa akosiesie da ɛyɛ bia yɛ bi ɛde amayen ekosi ɛyɛ chimba and whole self contained single room self contained ama Christopher bibia sa eni so asase so hanom ene ye heaven asase so ha ene ye hell na ebusuan ya ba ba pie mu ewo eye mama mama Evelyn eho no ma ye ne no eba aba betwetwe eye enkomo enu ti mu nka me ho na ye ma no akwaba mama mi mu akwaba ya me ba bibia bokọ di nya na mo so e ami adome so me ho eye na ma ugidi se eye heaven wo ho hell wo ho wonti ase wo mu ne se no no why den Sofo Kyiriabosom o ye Sofo na se we bi fo na o ye Sofo no Sofo na kasa se na wiase nso beta se o Sofo nti se ono no ne ma na di na chire dia na wo kyerɛ o kyerɛ wo mo sɛ wo dia ne so obenya eye nipa so obenya edan papa bi ka papa bi ne sika bi ha na wo heaven se Bible se wiase na ko na wie ya Sofo di fo be de ebeba Kyiriabosom onye Sofo o ye konfo o ye konfo o obi a wo Kyiriabosom de ere na o safa ye konfo ma ne hwe Kyiriabosom o mo se abosom bebra kesa akwa ko ono mo ye ba Kyiriabosom ye konfo ye boso ye konfo me so ye konfo so obo a se me bi Sofo bi ka sa o mra o hia no stadium ase de obo ya wanko okopata wo a trick or trick amanfo once o stand there for you know when we ni and I turn and them scan our sell afan so kasa keke heavy ni ho cause they should be go to say heavy ni ho ya mbe ba no Bible no kro hu ni say your story book I dey yame ase ya mbe ba no o se mi mu the travel so obey there it is so say heavy bi ni ho na bo sam je bi ni ho a say you na ye kan satem won da no su a ene bebe o gina bia wo e dey gina na mami nsem a yatete won so obi a nso so woni gidie asori bia nso so ene nyoma wo mo gidie ye hunu Jehovah Witness for wo mo kirima na che se enema binum wo hono mo krampo na ye Christopher ye gidie no so wo mo nso so no wo mo enje enema bi sa endi ebinum ni se paradise na wo heaven eni wono enti so no so de ne die sei ebebe boso a hu ni se eye gidie esun bia ni gidie ne de ogi ede etu eye emu yo me dance se Bible na ka se momma ye mum enyi okay the trabre ne suma obey ni die de ewu Bible say ye nya aten emu aten enti ne say me ntimi nkondem obi suma wo so okay me gidie ya me gidie kire na me die echi enti ma wo gidi say heaven ne hell me gidie say heaven ne hell me gidie say heaven ne hell because all say yakopon no ono bo say ya na wo so no kre na say bo die asase na oto na beto asase so and was mo be bre what I say it okosiesie try papa amane ma enti say heaven ne hell ni won dia mo me ye hwe say da ne be so ehso a obabi ni die ewu because according to ye papa we chire manya kopon ye contractor na wakwa kosiesie baby say wakwa kosi edan dia ma Christopher enti Christopher da dwen a wo mo edwen ne ehun ko ne bani nyina no nya de say wo say wo mo edwen ehun ba mami ebinum nso ne ye adwen asinsem wobi etimi etena biase emu se ede pa de wonya bi na wo de free atesifasa asiso enti binum ne se ampa de wo kan no kre bi wo because wo betena biase na wo be kire wo ede na tese se de hell e na wo mu e na ebinum nso se biase ye binum timu a wo ho kire wo mu se biase na ebi nso timu a wo mu edide wo mu twika akese wo mu sifia akese wo mu ye nyoma akese wo mu ani age wo mu a ebre de bre wo mu enya bi enti na tese ensem a wo kan ebi ne ye adwen se asase so hanum na heaven na na eya asase yi so ha yo me dance no ye wiase enu ni ye wiase afefedie enu ye wiase afefedie che o tini ni ni wa mane e doso okay na so rade se obeyi wa fi ni nyinam obi wo ho a ni wiase e wo no obetu sika wo fi am free okay enti untimi fa ho enso obi wo ha ye wo to atechem okay obi so ye wo to konkon so okay obi wo ha na ya o de se so me be ye ya ma asa mo pede sa akọbọchi me betimi atra obi so try back na ide it doesn't mean say yakopon wada o okay nya monim ne na ye ma ne ma
na ne be sie bia so ya fa se da ya de emenya kokon e bia nei e bia wo age awe si ya mi hrawo no the cars dum o ma onyi tutu akwa kasa kasa an na se do wapa wonya me akwa di bibi fu friends and fat awu mu kakra na ma wo pa ya na wo dum se nya me bi e wo pa obetimi ahrawo and wo de sima na ye na ade a so wo hrawo bo se nya be control nya na ye timi chabo so yo kan ndi chabo so ye konfo no na keka no wotiti ndi mo nja no mo titi na enu no Mami, na che se ye said ye papa di ne nsema to dwa no wo so won kirase a wo di aba abon na che se enya sori bia na Kristo ni wo sa wo sori a wo sia ne wo do ho akwa dwan na so fo bia na wo sia ne me hye ne nan ase debi minia se Bible ne kan wo se mre ne be ko wi ya atrofo di for be de ebeba se eton je ne wa so de okay is so that na market aso dem ada na market aso fo obi aso fo eku enti ese se wo tena se na wo kapreti anya kokon bae no time mobile na asuafo ande aso dem ay market den oyeye opam wo no se kata ni o ma enti ese wo tena ho a ese wo dwen bi tutu se aso nya kokon so dem akwa ya fa makwa ade enti na me yare na makwa aso fo se fo mo prime na me ko bi mi tue sika as bi mi tue sika mo ya ka fa ko hospital so what is aso de woman obi nka je so the free wo ese wo kapreti nya ma ye den and I say what tinya mene okay wo kwa say what tinya mene me to me kwa share keke okay me ba wa share na me ti ho na me hwe be kata mani a me ti wo din a e be je as a picture na ye yi mfonyi no na che say ye kire e ko me shale akọ me ko bi sa me shale ye me ti radio show me di e kire ko so fune ba na ma share ko no offer me function star we me say me ko because me say as a hana what me ba then na we wa okay then na we wa hana okay then na me nya ma o sisi me 3 times I say as a me da da as a na ya fa wono na I wanna me share na me ko so for ne frame ma ko ba enti se ni pa wo be twa na makọ ba bia e se ko nkoto dwe nya ko ne 2 minutes na hye obi anu okay but as a omo no omo na leader omo leadi enti no se wo be ko ba bia se wo tu obu nkoto dwe e bi se ko se bra de bia na ekoi it's saying okay we ma wu ai asa wa ide wako e so okay by mention no problem bebre no emma sorry man no okay it depend problem na we facing it depend problem na because we want me face problem is oni nipa o kana sama ide actually of course konya mi fie ho na ho be de e bi so kwa na kofa adesoa asoa Kyiriabosom dem forgetting life man why ono still dey share politics mu na anye yi ama no e na ato ndi bebu nti man ndwine ho no nko beto moja ba no na busuafo no mai de o mata free ma ye ensem bi say Ghana fo bi no mati ana say ye wo mo wi ase neti a na ama wo mo ejidie e wo Kristo sumu ana say wo mo ahofama wo mo bo edemanyame no na tete ato eye ba ha anisa so obi etie ya papa yi na enanto ama na hu so o ene na say me branko bra me bra botrene sa na me hye me ho so adwaman me mmọ ye mransem dumi di so ni nyina mu na sese heaven bia eni ho no mo de ene me nya mabra bobasa no ma futu ben ha de be ma eye sankofo jo me dance enye ni pe nye futu bia na yefa okay obi wa ha obetufu obeti anya nya na be ya adwuma futu bu ha wuti ya de ko ha wo okay futu bu ha wuti enso na fa e do be ko ye Kyiriabosom no na ho no enye na sem bia na ese ye fa wo okay enti me pamocho mo wi ase no a mo banyame ho no mama fa Kyiriabosom asem no enya asem mu ono no point so de no ko hye me sika na aka mu no e na afa ne tiri mu e na ato ne ndwigu nti o dwi ne ho obedwi ne ho abu ho na to moja mu nti moja ne ba na to ntwa we se ntwa wo keke no twa no nti obedwi ne ho na to moja ma no na busha from my de na o mata friend nti mo ntie no mami ye beda eye wase na ebusuafo ye mame Evelyn ena ene ono so de na no disema to dwade afa eye papa Kyiriabosom ne nsem ode aba beto abonten no ehu onso wagye ntwe fa nsem yi hu no enesen fa beto ye comment section na if you like a videos na share on all the social media platform oba nso so se eba na se wo kitchen nneoma wo hia bi edi eye huduma ye mame etonton sa nneoma ne nya na be hu ne twa kwan ewo eye abeka free pipe down and after the second speed ramp no enso wonsa benkumwa ena be hu ye mame ewo ho no mo obeba ba
abenya nneɔma a wohwehwɛ no nyina ebi mede mu esi na media ene akuya sikapa makam